Yesu niwe gitare cyanjye, niwe mahoro mfite y'umutima, ambundikira mu mababaye, ndetse niwe gakiza kanjye, samuheshi kuziteka. Ese namwituriki yatanze ubuzima bwe ngo mbashe kubaho, iyo umunsi anyobesha aranyora akanyereka inzira imugana, icyo namwitura ni ukumwiha burundu. Reka tugende mu mwanya w'ibibazo n'inyishu. Tugiye kuri mwene data w'umukristo ahagurutse umukristo wawe. Nuko mugerageze kugira umutekano, inkuba no gufuyana. Noneho ubu tugiye guhagurutsa ikibazo ku ruhande rw'abatwaye ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi. Bagiye kubaza abisilamu, baba bazi ikibazo. Umwisilamu araza akibaza mu minota 3, umwisilamu arishura mu minota 10. Noneho ku ruhande rw'abatwaye ivugurura n'ubugorozi, ubutumwa bw'imperuka, araza kuhaguruka avuge ko yishuwe nabi canke neza mu minota 8. Ubwo rero turahagurukije ku ruhande rwaba ufite ikibazo. Katika kitabu cha ulimwengu wa majini ya kwamba majini hupenda majina majina ya Uislamu ambao tumetajiwa, lakini wamesema ya kwamba haitakuwa hata siku moja jini itachukua jina la Wakristo kama pasere, kama mchungaji na wengine. Alafu tuchukulie Qur'ani 6 aya yake ya 118 wanazungumza habari za majina hapo kama majina tu. Acha tusome. Qur'ani 6 aya yake 128. Nasoma Qur'ani 6:128. Inasema nasoma kabisa kwa Kiarabu tusikie. Ndio. Wayama yakhsharuhum jami'an yamahshuru jinni ayataqtaruhum min al-lisan wa qala hawriukum min al-jinni wa qala la tasir. Anawakumbusha siku atakapowakusanya wote, anawakumbusha siku atakapowakusanya wote. Awaambie enyi makundi ya majini, hakika ni wao mmechukua wafuasi wenu katika wanadamu, marafiki wao katika wanadamu, watawagomania. Alafu unapoendelea wanasema ya kwamba majini itatupwa motoni. Nauliza, kila Muislamu imesemeka ya kwamba ana jini, nao wanakubali ya kwamba wataingia motoni?
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kibazo babajije n'ikibazo cy'ahandi. Ayo arubaka akana katuninguka kubibazo. Reka duhamagare dokteri ashobora watera urushinge. Karibu dokteri Mwanizimana. Waislamu takbir! Kwanza mimi nauliza. Nani aliwaambia kama Waislamu wote wako na majini? Akinilea kwanza kabisa mkagoza kama chini. Ni maneno ya uongo. Na madhabahu ubeshi. Ndio nakwambia kama dini yao ni ya uongo. Ndio watu wangeti dini ya ubeshi. Alafu anasema majini yataingia motoni. Hapa kata majini za Mungu. Kwanza nini maana ya jini? Kwanza tuamesema hiki jambo jini. Jini mkirundi. Jini mkirundi. Wanasema ibisigo. Hapo kati ibisigo. Jini mkirundi. Jini mkirundi. Wanasema ni visigo. Hapo kati ibisigo. Au lugha nyingine Satani. Satani. Sasa kitu kinanishangaza mimi. Satani. Yesu alikuwa anaishi na majini. Yesu anana na majini. Yesu alikuwa anatembea na majini. Yesu atenda na majini. Kama majini yataenda motoni, na majini yataenda mbinguni. Yataenda na Yesu. Yohana 6:17. Yohana 6:20. Umviriza neza Yohana 6. Yesu yari kumwe n'amashetani. Bari kumwe. Yohana 6:70. Soma. 70. Havuga ngwiki. 6:70. Yesu aramwishura. Umviriza neza abakristo. Ngo abigisho ba Yesu bari 12. Si jewe nabatoranije. Si jewe natoranije abigisho banje 12. Uyo ninde? Ni Yesu. Ariko. Ni mugwanizi. Ni mugwanizi. Mkiswahili mmoja wenu ni shetani. Kumbe wanafunzi wa Yesu 12, umoja ni nani? Shetani. Kumbe Yesu alikuwa anatembea na nani? Na Shetani. Alikuwa anakula na nani? Na Shetani. Alikuwa anafundisha na nani? Shetani. Sio sie. Datani kingine kigabane. Mathayo 16:23. Mathayo 16:23. Yesu. Huyu ni Yesu. Petero alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Petero ndo alianzisha kanisa. Ishengero rya mbere mwisi ryatangujwe na Petero. Yari mugisho wa Yesu. Soma. Nyuma yanje Satani. Turamo. Nyuma yanje Satani. Kuko wikiti taza. Kuko witimana. Atari tuwaye. Uwawaitaba. Kumbe Petro alikuwa ni nani? Satani. Waislamu, Petro ni nani? Satani. Na Petro ni mwanafunzi wa nani? Yesu. Yesu alikuwa anaishi na nani? Satani. Ambaye ni nani? Petro. Sasa wewe utakataa shetani aje, Yesu anamtongeza karibu yake. Wewe wamwakana gute kandi ni mugezi wa Yesu? Bega abakristo barize nako Yesu aliinde. Kandi akaba ari umwana wande. Abakristo bemera ko Yesu ari umwana w'Imana kuboko hejuru. Manura murakoze. Abakristo bose baremera ko Yesu ari umwana w'Imana. Nimumuhinduke. Mariko 3:11. Avuga ngwiki. Mariko 3:11. Avuga ngwiki. Ariwe Satani, ariwe majini zimubonye Yesu. Zikavuga ngwiki. Uri mwana? Abakristo bavuga ko Yesu ari umwana? Imwe muzumani zivuga yuko Yesu ari umwana w'Imana. Ukwemera ko Abakristo na Shetani ni kumwe. Takbir.
wala mimi sina huruma na mtu wako. Waislamu takbir. Baadaye mwembe yakade wapasha kantu gatonya naho kirundi kingoye igituma abakristo twebwe tukunda kugeragezwa na Satani kuko imigambi ya Satani nugukura umuntu mu nzira itumbereye Imana. Nico gituma nakundi urashobora kukukurikira wewe umaze gusenga ikigirwa Imana ariwe Yesu, ugasenga Imana ukareka iyaremye Yesu. Nico gituma nishobora kugutakaza wewe umaze gutakara kera, ikurikira wewe undi ari mu nzira y'ukuri kugira ngo imugire gute nico gituma ikurikira abayisilamu kenshi kugira ngo ibakure mu nzira igororose ibashire mu bukristo baze bemere ko Yesu ari Imana kandi Yesu ahora asenga Imana. Takbir. Siko Islam. Mwana senga Imana sigaye. Yale nyende. Yesu baba sengande. Yesu urabona sasa mumaze gutaka nico gituma Shetani arabakunda uremere cyo kimwe mwese na Satani nyinshi ndaguhaye mzee wangu. Jibu lake ni hivi: Shetani, majini machafu na Wakristo wote wataingia motoni. Salamu alaykum. Yakobo kabiri chiniche fanyara Yakobo kabiri chiniche fanyara kaidisa kabiri chiniche Yakobo kabiri chiniche fanyara wemera yuko Imana ari imwe. Bibiri bwiti uwemera yuko Imana ari imwe ugize neza. Abadayimoni n'abanyene arabyemera zagahinda gashitse. Murabona ingene baryohewe iremera iki abadayimoni n'abanyene iki abadayimoni bemera iki bagahinda gashitse. Asubire muri Mariko 3:11 urabe ingene bemera kimwe. Mariko 3:11 tunafanya challenge. Bana haraka hivi. Mariko 3:11 aho niho nari ndabarindiririza. Mariko 3:11 imwemu zihumanye arizo badayimoni zimuwe dawi kubikinere zigasemerera uri umwana w'Imana ukwemera kwawe n'amasatani ikimwe. Ikigwa cy'uno munsi kivuga giti idini y'ukuri hagati y'ubwisilamu ni yihe. Nicyo kigwa cy'uno munsi. Nakora igitabo cy'abadogiteri 70 bafuze ubukristo ko batazi iyo bwaje buva. Ndatangana abapasitori mbega mwebwe mwiga he kushiraho ibitabo byandikwa n'abadogiteri b'abikristo bakabwira ati igisha abakristo gusigura Bibiliya ku bukristo bwakonzwe n'abaromani ni mu bisoma. Katolika mukati tuwe tubabyikuyeko ati abavuze ko ubukristo ari dini bashatse gutuka Imana ndumva ko batabizi. Ibitabo biri mu Burundi n'abadijeni uwarongoye ubukristo inyuma yo gutangwa mu mwaka wa 50 mu gisagara cya Antiokia butangujwe na Paulo na Barnaba. Ninde yarongoye ubukristo inyuma ya Paulo? Ninde inyarabanda ndarongora ubukristo mwaka bukenganda bemere ko muri abasoma muce mudandika bitamu bisomamo. nuko barakoze kugira ngo murumva yuko bazamarana kweka n'ikibazo. Ikindi rero tugiye gukora nuko mugerageza ku masezerano dufite iyo bavuze ikintu no kugisoma hari ibyo bavuze mu Uganda no mu Rwanda byabayeyo ariko
nuko byasomwe hanyuma muze gusoma inyandiko nimba ari inyandiko zo mu bitabo ngo namwazanye na byinshi nimuze kongera kurenga ayo masezerano iryo ni iterabwoba ikindi birasaba ngo tugiye guhaguruka umwisilamu oya turahaguruka umwisilamu oya mwumvirize avuge kuri icyo kibazo iminota 8 hanyuma umwisilamu arabahagurutse abazi ikibazo nawe mu minota 3 ubwo umukristo ahaguruke mu minota 8. Reka dushime Imana ariko twaratemera Yakobo 2:18 avuze ko n'abadayimoni nabo barabyizera bagahindura amageni n'abadayimoni none amageni Yesu yabaga ahuye nayo ndasoma aho basomye kubera ko bahasoma badashaka gukira niyo mpamvu bahagoretse ngaho Mariko 5 ndasoma umurongo wa Mariko 5 ndahera ku murongo wa 2 n'uwa 3 yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yesu yarahuye n'umuntu utewe nande na dayimoni ariyo magini none aramusanganira amugeze imbere rero niko kwa guhindura umushyitsi imbere ye. Mwumva amaherezo y'icyo Yesu yakoze abo badayimoni 13 kambere 6 ngeze 7 abonye Yesu akiri kure arirukanka aramupfukamira ataka ijwi rirenga ati duhuriye Yesu umwana w'Imana isumba byose nkurahije Imana ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Abadayimoni bazi ko bazicwa na Yesu narinzi ngo barabihakana icyo barabizi. Ngaho mwumva icyo Yesu yakoze mwumva icyo Yesu yakoze kuko umunsi wa nyuma wo kurimbura amagini nkuko byanditse muri Korowani ya 37 umurongo wa 58 utaragera ngaho ku murongo wa 11 kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi cyangwa se ishyo ry'ingurube nuko baramwinginga bati twohereze muri ziriya ngurube tuzijyemo arabakundira abadayimoni bamuvamo binjira muri izo ngurube umugana wirukira ku gacuri zisuka mu nyanja zihotorwa n'amazi zari nk'ibihumbi 2 niyo maherezo y'abadayimoni na bene yo bayatunze ngibyo. None ahubwo muri Mariko igice cya mbere mwere ku murongo wa 26 handitswe umugabo wari utewe n'abadayimoni ariyo magini ahuye na Yesu ngo Yesu aramucyara avuga ngo dayimoni hora muvemo amuvamo wa muntu arakira. Kuba ubana n'amagini ni uburwayi ugize amahirwe wahura na Yesu akabakuramo ugakira. Ibindi babeshe muri iyi minota muri Mariko 9 umurongo wa 41 Mariko 9:41 Yesu ubwe rimwe na rimwe bajya bavuga ngo bemera ibye ariko ugasanga ni ibyo kuboronga gusa ngo babivurugute ntabwo babyemera neza. Mwumva uko Yesu avuze izina abakirisito byagoranye ngo mbe Yesu yabivuze he nimpabona hari ikindi kandi ngaho Mariko 9:41 mbese Yesu abakirisito turabazi haranditswe ngo Yesu aravuze ngo umuntu uzabaha agacuma kamwe k'amazi kuko muri abakirisitu ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Mbese uyu Yesu ndasubiramo Yesu ati umuntu uzabaha agacuma kamwe k'amazi kuko muri abakirisitu ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Mbese ubwo muri kumva Yesu ko bemeye kwibyo babyemera ubwo muri kumva ataza abakirisito kirisito aza abakirisito abatabazi nabahanzweho n'abadayimoni kuko kirisito azi abakirisito abatabazi n'abatazi kirisito nyine bataramwemera. Ngaho ndavuga ikindi muri Korowani 3 umurongo wa 84 handitswe ko umwisilamu nyakuri wese ngo yemere ibyavuzwe na Mose ibyo Mose yabwiwe ibyo abahanuzi babwiwe ngo nibya Isa cyangwa se Yesu. Ubwo rero reka mbabwire abantu b'Imana muduteze amatwi ibi bintu mubyumve neza hatagira urwa muruza rwita ikiziba kuko ibi byo birakomeye. Ngaho hari ahandi bavuze ngo Yesu ngo yazanye upanga inkota nibyo Yesu yabivuze nibyo ariko iyo nkota ni iyihe nibyo tugiye gusoma Abefeso 6:17 mumfatire Abefeso 6:17 ufite ikirundi nasome ngaho
haranditse ngo hari abatazi bibiliya n'ikivuga. hariho abantu batazi bibiliya n'ikivuga baza dusome mu izina rya Yesu. Mwabire inkotero y'agakiza be n'inkota ya mpwemu niyo jambo ry'Imana. Amen. N'Abaheburayo 4:11 muzasome mwebwe ubwanyu. Ngasoma soma. Abaheburayo 4:11 haranditse ngo nuko tugira umwete wo gushika muri ubwo uruhukiro. 12 kuko ijambo ry'Imana ari rizima rifise ubukuba rifise ubugi buruta ubw'inkota zose rikinjira naho ritanya ubugingo n'impwemu rigatanya ingingo n'umusokoro risuzuma iby'umutima wiyumvira ukagabira. Nuko ngiye inkota Yesu rero abatemera iyo bahuye n'abatamwemera kubera ko bafite ijambo ariyo nkota barananiranwa n'ibyo muri kubona n'aha ngaha. Ngaho ndongera mvuge ikindi muri Matayo 5:21 gushika 22 Yesu ubwe niwe wavuze ngo mwumvise ko byavuzwe ngo igihe rihorerwe irindi igihe rihorerwe irindi, ariko nge ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi rwose, ahubwo uzagukubita hano uzahindure hano. Bibeshyera Yesu rero bavuze ibya Petero ngo yaciye ugutwi. Ni koko Petero ataramusobanukirwa neza ugutwi yaraguciye. Tubaze Yesu babeshye ngo yazanye inkota, yagusize hasi cyangwa yaguteyeho? Yagushubijeho. Abwira Petero ngo Petero subiza inkota mu rwubati kuko witwaza inkota azicwa nayo. Iyi niyo dini y'abatwara inkota babyemerwa na Korowani, ariko ntabwo ari Yesu wacu. Ngaho ndongera mvuga ibindi bavuze iby'ibihereranye n'indimi nyinshi. Bantu b'Imana, nta mana igira ururimi rumwe. Imana ubwayo ahari indimi zose nk'uko byanditswe mu byakozwe n'intumwa irahazi. Ibyasha 14 ku murongo wa 6 niyo mpamvu ubu butumwa bwiza buheruka ngo n'ubuzabwirwa abari mu isi yose mu bihugu byose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose. Ururimi rumwe nk'ugw'ihene ntabwo rwayobora isi kuko isi tuwe n'amoko avuga indimi zitandukanye. Ndongera mbabwire ikindi nuko hasigaye iminota 2 bavuze ibyo mu Bakorindo ngo hari umugabo ngo warongoye umukobwa we. Yenda uwo mwanya sinkufite ariko mubyisomere namwe ubwanyu bijya barabeshya n'izo Bibiliya tutazi niyo bazivanye kuko dukoresha Bibiliya y'ibitabo 66 we muzihumanya zizi ko Yesu ari umwana w'Imana. Nibyo maze kubabwira. Kwita Petero ngo mvi nyuma Satani nukuri. Iyo abantu bemeye ko Yesu aba muri bo baba babaye abemera ko ibya Satani biba muri bo. No muri Yohana 8:44 Yesu yabwiye abayuda ngo mukomoka kuri so Satani. Duteraniye n'idini itari y'ukuri yitwa Islam. Hanyuma igiye gukurikira tugiye guhagurutsa umwisilamu abazi ikibazo ciwe mu minota 3 nabo ku ruhande rw'abatwaye ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi barishura mu minota 10. Swali la kisomi akijibu hapa mtu utasema kuna wanaume. Atuliza ikibazo cha masoliwa akisha Qur'ani 3:19. Qur'ani 3:19 inasemaje? Haraka ndugu yangu. Bila shaka Qur'ani 3:19 inasema bila shaka atangeka bila shaka atamakenga dini ya haki idini y'ukuri mbele ya Mwenyezi Mungu imbere y'Imana Uislamu. Mnasikia Qur'ani? Murumba Qur'ani inathibitisha Inemeza Mungu anasema imani yavuga dini anayoijua idini manizi ni Uislamu. Uislamu. Swali langu sasa, Ikibazo ni hiki. Itambele. Wapi andiko? Ni itandiko. Ndani ya Biblia. Muri Biblia. Mungu anasema imani vuga Ukristo ndio dini ya kweli mbele yake. Ukristo kwa dini y'ukuri mbele yake. Ikigira kabiri. Ukristo umeanzia Antiokia. Ukristo katango muri Antiokia. Na kama Biblia inasema Ukristo ulianzia Antiokia, ni ya Biblia kwa Ukristo katango muri Antiokia. Yerusalemu watu walikuwa na dini gani? Yerusalemu watu dini. Si. Kwa kumaliza hiyo inasema mnasema kama Ukristo umetokana na jina la Yesu Kristo. Ati mnafaka tu Ukristo kaanza na jina la Yesu Kristo. Kama dini yenu inatokana na jina, ni ya dini gani mbana ni jina? Yesu mwenye jina lake Yesu mwenye jina jiwe alikuwa na dini gani? Majibu.
nuko baze bishure. Mwene data pasei bantu reke kumvira ibanga rumva icyambere usanze abakari ndo muri ibibazo twabyumvise Unajua samani, nataka unijibu nilivyoulizwa, sikurupuki. Sikiliza vizuri swali. Sasa utajibu. Ujibu sawa na nilivyokuuliza. Swali langu nilisema hivi. Qur'ani, Mungu anasema dini mbele yake ni Uislamu. Swali sasa linakuja. Ndani ya Biblia nataka andiko tayari. Wapi Mungu anasema Ukristo ni dini mbele yake? Oya, tayari. B. Iko na masema, wewe sikiliza. Wewe ugira 10 twarangije. Mwache. None rero ngiye kwisubiza muri aminota yanje 8. 10 naho kabisa. Ibi rero bibatangaje. Ukuhangana kwa Kristo na Satani kwa myeho kandi kuzobana rero yabajitengo muri Qur'ani bidini nyakuri ngo rugisha nena kabibaza mu gitabo gacembera rero iyi bani ducembera nabo Islam bantu muri hari kuvuga bari koresha bigira kwemera yakobuze Waislamu tabakabye ko mwohora kumvikira dushiwe abandi wa Kristo umutekano mufite ndagaragara ko Imana abana b'abanyakajagari nta kundi ubwo namwe muri ko murabibona ni rimwe umurongo wa 20 Yakobo rimwe umurongo wa 27 haranditse ngo umuntu niyigira ngo numunyedini ntafate ururimi ariko agahenda umutima wiwe idini yuyo izoba ari iyubusa. Idini nyakuri itunganye itagira gasembwa imbere y'Imana data wa twese nukuraba imfuvyi n'abapfakazi mu marushwa yabo no kwirinda ngo ntiwanduzwe n'ivyisi. Haleluya shengero ry'Imana. Iyi niyo dini mumbe zavuze mu Islam. Icyo kinyoma cyabo cya korowani batware batamena. Ikindi tugiye ku kindi yavuze ngo ubukristo ni dini nari nabisomye ni wakuruguture erega impamvu batavyumva nako kavuyo ako katuruvayi mubanze mu kareke tubibasomere twongere tubisubiremwo muri cyaki muri cya gitabo cyanyungira niho mwovyumva reka bari byo ndabisomamwo data igitabo cyanyungira niho mwovyumva 3 umurongo wa 99 ndaka nsome mu cyanyungira niho mwovyumva haranditse ngo sema enyi mliopewa kitabu mumvuge mwahawe kitabu kwa nini mnawazuilia watu na njia maana yake dini kukimubuza abantu inzira bisobanurwa ngo idini kino gitabo cyanyu nubwo cyuzuye ibinyoma byinshi nari navuze nti akakoko mitende koko kavuze ngo idini ni nzira none ko kavuze ngo idini ni nzira Bibiri yivuga iki kuri iyo nzira? Iyo nzira ni Islamu. Reka tubaze Bibiliya. Yesu ati ni jewe nzira nuku muraraba iminota duhagarariye ko muze tuze kubandaniriza ko nari mvuze ngahe 4 sawa barabandaniriza ko neza tugiye kurangiza neza mwihangane hatayinota mike kandi mugerageze guhora ntibuzira akajagari kuko muhereje mu gitondo tuzoba turi hano ubwo rero reka haguruke ahagurutse na 57 yari yarasigaje iminota 3 arageza iziri kuvuga ari Halo? Arageza ni
iminota 5 Rwanda. bo reka rero dukomeze. Nari mpejeje gusoma ahantu Korowani yavuze ngo inzira bisobanurwa idini. Yesu rero yavuze ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu ni nzira, Yesu ni dini nkuko Korowani yabivuze. Yesu ni nzira, Yesu ni dini, Yesu arimo byose, muri byose kandi ni byose. Haleluya. Rero ubaye umukristo, ubaye muri iryo shengero rya Kristo, kuko na Yesu yavuze ngo nimwankunda mukitondera ibyagezo byanje muzoba muri abigishwa banje. Rero ivyo byanditswe muri Bibiliya kandi na hano ndabona ntibinyuranye, kuko none badashaka kubyumva kandi byumvikana. Ikindi yabajije hagiye yabajije ngo Abaroma igice 8 umurongo wa mbere aranditse hagiye hati none rero abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Ubaye muri we byose nta rubanza rushobora kugutsinda. Ubwo rero ntarumvikana. Ibibazo yabagije nabirangiza mu minota yanjye isigaye. Reka mpemwe neza atasome isomo rimwe hano ayirangize. Erega kakajagari kanyu niko gatuma mutavyumva. Nimuceceke mutuze mwumve. Mugerageze kubona Islam reka kubyumvamo. Ngaho icyo mvuga mu cyumbe nuko muri Matayo 25 uhere ku murongo wa 31 haranditswe ngo ubwo umwana w'umuntu azaza uwo ni Yesu ngo azicara ku ndebe amahanga akoranira imbere ye ngo barobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene ngo intama azazishyira uburyo ngo azibwire ngo nimuze murago ubwami bwabatunganirijwe uhere ku kuremwa kw'isi kuko nari nshonje mukamfungurira ngenda gusa mukanyambika ndi mu bitaro muza kundeba ndi muri gereza muza kundeba aribyo twasomye ngo idini y'ukuri nukuraba bameze nkabo ubwo ubonye idini y'ukuri naho abakuvuga ngo nibo dini y'ukuri ndasoma Korowani surati ya 74 murongo wa 24 haranditse ngo akasema hayakuwa haya aliyo kuja nayo Muhammadi aravuga ati ntabwo ibi ari byo Muhammadi yazanye ila ni uchawi ulionukuliwa kwa wachawi wakubwa kabisa wa zamani ahubwo icyo yazanye n'uburozi bwavangwe ku barozi bari bakomeye ba kera hayakuwa haya anayosema ila ni kauli ya binadamu ibyavuga ntabwo ari ibyo ahubwo ni imvugo y'umuntu karibuni hivi nitamutia katika moto unaowaka kweli kweli vuba bidatinze azashyirwa mu muriro ugurumana cyane uyu Muhammadi bizera ngo niwe ngo dini yabo y'ukuri ubayoboye ngo kumana ahubwo ngo n'ibyazanye nta kindi n'uburozi niramwe twagiye tubasomera aho umuntu ahangara kukubwira ngo ni gute ngo namuna yakupandikiza mizimu ili iweje mwabisiramu mujya mushyira abantu mw'imizimu kugira ngo bigende bite mukamujyana ngo bakamuvugiraho ibizimu ubwo siyo ni idini y'ukuri idini y'ukuri nta yindi Yesu ati uzabaha agacupa k'amazi kuko muri abakirisitu azahabwa ingororano idini y'ukuri ni abakirisitu nta rindi dini y'ukuri asigaye ingahe itatu sawa muri iyo minota itatu reka se nk'ubagarukana hafi mu byiyumviro mu byumve twababagije mu byo twagiye turigisha muze kuhagaruka ntimuze murakweta idini yanyu yatangujwe nande ko muri ibi bibazo muri ko murazana mutariko murerekeza hahandi uriko murabyumva aho muhumva muri ibi bibazo nuko turiko turabyishura ntimwirengagize ibyo mwabagije reka bari basabye ngo wa murongo usubigwemwo twasomye igice cya 24 umurongo 24 cya Korowani yanyu handitse ngo akasema hayakuwa nayo Muhammadi ila ni uchawi ulionukuliwa kwa wachawi wakubwa kabisa wa zamani ibi si byo Muhammadi yazanye ahubwo we yazanye uburozi gusa abukuye ku bandi barozi bakomeye ba kera hayakuwa wanayo yasema ila ni kauli ya binadamu si ibyo gusa yavuze ahubwo ni imvugo z'abana b'abantu gusa karibuni hivi nitamutia katika moto unaowaka kweli kweli bidatinze iyi Imana yanyu ala ivuze ngo izomushira Muhammadi mu muriro waka kweli kweli
none mwumve mwebwe muvuga ngo ni dini y'ukuri kuko turiko turiga ngo hagati y'ubukristo n'ubwisilamu ni iyihe dini nyakuri. Ushaka gukurikira Muhammad arariye guturirwa nakurikire mutware mutamena jewe muba mukurikira sindimwo. Iminota iracariyo canke yaheze iriyo Yesu ashimwe. amena. Muri iyo minota ibiri reka tubabwira kandi kantu bakoze badusomera mu Bakorinto ba mbere 7:36 badusomeye mu Kirundi mwumva ukuntu babeshe. Abanditse ngo wewe basomye ngo ariko umuntu niyiyumvira ko atagirira umukobwa wiwe neza namba arenze ubukumi kandi namba bikwiye rwose nagenze uko agomba. Ndira sindaheza bo murongo bawugegeza nyine baca barahagarara ariko habandanya havuga ngo nta cyaha azobakoze abareke barongorane. Bisobanurwa ko abareke bate kwabirizwa bo baciye babisubika barabisubika aba badayimoni babakoresha ariko abadayimoni babakoresha mukigisha ibyanditswe imbonankubone indamunwa iri n'ibara aba bantu Yesu ashimwe. Aho niho bane wacu w'Abisilamu bababesheye mu buryo bukomeye cyane. N'ugusoma akarongo ntibakarangize nabareke barongorane. Uwo papa uwo data uwo mukobwa nareke uwo mukobwa wiwe arongorane n'ugiye kumurongora. Umurongo wa kane ndabusubire. Umurongo wa kane ndabusubire. Oya muhagarike mwarangije. Ubikende tugiye gukora ku Bisilamu bagiye guhaguruka iminota 8 hanyuma avuge uburyo bamwishuye. Muri iyo minota 8 nirangira turaba turangije. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanyarutsa. Abakari, Ustaz Abakari, njoo utuambie kama umejibiwa au kujibiwa. dakika ngapi? Dakika 8. Takbir! Imesema umesema shule yote hapo. Una habari imetoka kama Ukristo ni dini? Ati hadiuri ya kuyangoza kumkristo ni dini? Wote mnang'ang'ania nini sasa? Ati kubali kinonde muhenda ba? Amjiachi. Ni mwole kumba Ukristo? Sasa naenda kutengeneza kwa sababu majibu yalikosekana. Katubendo kukoneleza kukinyishu zabuzi. Maana John anaanza mtoto. Ibyaye umwana. Ukimpiga. Ukamukubita. Anakimbiliaga nyumba ya jirani. Atairukira kumubani. Sasa hivi wamekosa majibu. Mwamuzi nyishu. Wanaenda kuvamia nyoka katikati. Basi wakaenda kupata inzoka hakati. Na nyoka ikichukua katikati. Inzoka ilipasha hakati. Kichwa kitakuuma. Umutu unakuja. Anasema ndiyo kabisa. Inapoka tinide ya cheli. Sikia sasa kisu naumwa. Umbilipige nukia kulipa nizo. Qur'ani 77:4. Qur'ani ndio inakale. Ile aya iliyotoa na mwili. Umurongo herejeko. Soma. Akasema. Arabuka. Hayakuwa haya. Atinijari. Hayakuja naye Muhammad. Yaje azanye Muhammad. Ila. Ataruko. Ni uchawi ule nukuya kwa wachawi wakubwa kabisa. N'uburozi bwakuwe ku barozi ba kera cyane. Sasa aya inasema akasema. Icyandiko kiravuga ati aravuga. Nani sasa? Uwo muntu avuga cyarito kininde? Ndio yale matatizo niliwaambia mwe mnasoma. Niyo ngorane mufisa nibulika. Ujue msemaji ni nani? Umenye umuvuga ninde? Soma aya ya 18. Soma ku 18. Teremka. Aravuga. Hakika yeye Mu by'ukuri wewe alifikiri akapima yariyumviriye hakarakira kuidukana Qur'an. aravuga kwituka Qur'an. Unasikia kuna mtu ambaye ndo atamtaja hari umuntu bagiye kuvuga alikuwa na waza gisi ya kuitukana Qur'ani. yari kariyumviriye nagiye kutuka Qur'an. Basi ameangamia. Namna gani alivyokadiri katika kuitukana kwake Qur'ani, tena ameangamia. Namna gani alivyokadiri katika kutukana kwake, kisha akatazama, kisha akakuta kipaji chake, na akafinya uso, kisha akaipa mgongo
unasema unaona sasa huyo ni nani? Tazama maelezo. huyo nini? Maelezo ya 74 aya 24 simama. Maelezo yake ya 24. Mwenyezi Mungu ana mitihani yake. Haya maelezo yake ya 74 hivi angalia huko. Maelezo yake. Mwenyezi Mungu Haraka. Anaandisiwa hapo ni Walid ibn Mughira, ndugu yake Abu Jahal. ndio yule mpingaji mkubwa kabisa wa Uislamu mwanzo kabisa. Anaandisiwa ulipokuja Uislamu. Naye ni Walid bin al-Mughira. Ndugu yake na Abu Jahal. Huyu aliyesema maneno haya huyo hakuja na majambo, alikuwa anaitwa Walid yitwa Walid ibn Mughira, ndugu yake Abu Jahal. wewe una Abu Jahal Ndiye alikuwa anasema maneno haya wewe alikavuka na majambo kwa kumtukana Muhammad alikatuma Muhammad na kuitukana Qur'ani. Sio Mungu na kalima wala si mtume. Mjikaze siku nyingine msiseme aya hiyo. hivyo ulimuza kukuwe Ukisema habari ya machawi ubuti kiwuzu uroti utamkuta Yesu anaonekana mchawi. Ukisoma Mathayo 21 usoma Mathayo 21 aya ya 18 unakwenda munani Yesu alikuwa anatembea Yesu alikagenda akaona mti aboni giti njaa imempiga vibaya. indara yuwa bati Mungu wa Wakristo anasikia njaa. imani ya Kristo Akaona mti aboni muzi giti akadhani kuna matunda. iyo byako hari jamwa Yaani Mungu mzima imana nzima hajui hata wakati wa matunda. nizini geta chipta matunda Akausogelea mti yegeri cho giti akakuta hakuna kitu. azana takiru kihari Yesu akasikia hasira Yesu yumvishapu akaulani mti, atabumba kila giti mti ukakauka. icyo giti kitakiruma Mwenye mti sasa alirudia unyezi kitamaza kukaruka akute mti wake unakauka. akasanga giti kiwa chumi Atauliza nini hiki? akawaza kinini kitama Watamwambia bwana mmoja alipita hapa bamugati umuntu we acenga akauonesha kidole, yerekana urutoto kwa kila giti huyu mti ukakauka. iki giti kikuma Watasema ni nani? watakuvuga nini Yesu Mwokozi. Watasema ni nani? Watasema ni mchawi. watamuka wazirumuro Lakini kwa kuwa nyinyi hamjui maandiko, ukata udandika mufite ndio maana mnaparamia maneno. icyo giti wamugenda kumaliza Nabaki na dakika ngapi na muhimu? Niangalilie. Akatoa aya ya dini. atori atakitandiko chini Yakobo 2 ile nini ngapi? 4. Alitoa Yakobo 2:27. yatangira Yakobo kabiri Usisome mtu anaisha. Aya hii inasema unamurangura muvuzi mtu atizani anayo dini, umuringa dini lakini hauziwi ulimi wake kwa hatamu. utazirira ururimi rwawe Dini ya mtu huyu haifai. idini iyo muntu rimeze neza Kwanza mtu ukiwa na dini, kwanza umuntu wanzu wari dini uchunge ulimi wako. amuchunga ururimi rwawe Ndio akasema utajua dini ya mtu nicyo gituma bwatuza kumenya idini wakati y'umuntu anaenda kutizama wajane, mu gihe agiye kuraba impunzi maskini abapfakazi n'abakene na yatima. hama n'ifuza Haya ni matendo ya mtu mwenye kuwa na ibi dini, ni ibikorwa by'umuntu afite idini siyo dini. ntabwo ari dini Na ikiwa hiyo ndio dini, iyo ariyo dini basi ashere ndio dini ya kwanza, basi bivuga ko hanze rero ariyo dini ya mbere na pale ndio dini ya na pamu niyo dini ya kwa sababu wanatoa misaada, kuko batangira imisaada wanasaidia watu, bafasha abantu lakini makafiri wana dini. n'abana bakafiri ntibagiye Na akasema jambo la pili, ikindi kigira kabiri eti dini manake njia, idini bisigura inzira maneno yake ni kweli. amagambo abona ukuri Kisha akaonesha kama katika 14:6 Yohana amayekana 14:3 Yohana inasema kwamba ivuga ati Yesu akasema Yesu aravuga ati mimi ni njia ya kweli na uzima. ati ni nzira y'ukuri n'ubugingo Kwa hiyo Yesu ndio dini, bisigura ko Yesu ariyo dini mpaka ndugu zake wakashangaa. hakuna mwe na bene wali Kusikia bakutanga anasema Yesu ni dini. uri baba ati Yesu ni dini Ikiwa Yesu alikuwa na njia iyo aba Yesu arakwizira na dini ni njia, ni dini akaba ari inzira sikiliza hiyo njia ni dini gani? iyo nzira ni inzira gani Yohana sura ya 6 aya 126. Qur'ani ingaza gatatu mamoja na gatatu Sita ndio 16 Qur'ani. Biyana 16. 26. na hii dini ya Uislamu Rudia tena. na hii dini ya Uislamu ati nino dini ya Uislamu Hiyo njia ya Mola wako iliyonyoka. ati niyo nzira y'Imana yawe igororotse iyi dini ya Uislamu Kumbe Mungu anasema kumbe Imana yavuze iti njia iliyonyooka inzira igororotse ni Uislamu. ni Uislamu Na ndio maana Yesu akasema yavuze ati mimi ni njia. ati jani nzira Kwa maana alikuwa katika nini? kuko bizima yari mu Alikuwa katika Uislamu. yari mu Uislamu Ndio maana alifunga, itari kuma yifunze akavaa kanzu, akambara ikanzu akatawadha, akatawadha akatoa sadaka, akatanga n'imbere akasujudu. akunama Na nyinyi mnakaa na makoti Yesu hayajui. mugambe mukatamwambara n'amakoti byo Yesu atazi Bali Yesu yuko kulia, Yesu ari mu kuboko kw'iburyo mwe kushoto. mwe muri bubafu
Kwa nini Yesu akwenda kanisani? Na nyinyi mnaenda kanisani? Sikia kiboko hili. Unabaki dakika moja. Fanya haraka. Tayari. Na kwa kanisa programu andika fanya haraka hivi. Ufunuo 2:12. 2:12 inasema. Inasema 2:12. Haraka. Sawa. Inasema kwa malaika na mbili. Inasema kwa malaika wa kanisa lililopo Pergamo. Na kwa kanisa lililopo Pergamo andika. Haya ndiye anenao yeye aliye na upanga kuwili. Na pajua hapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Yesu anasema kiti cha enzi. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Memwarangije ategereje tangazo ryanyu mwebwe no mutangaza leta shimwe mugurure ubwo rero itangazo rihari ejo mu gitondo tuzoba dutanguye isaha 3 hanyuma tukararika bene wacu b'abisilamu twavuganye ko ejo mu gitondo isaha 12 tuzindukira mu nama tukaraba ibyo twokenera hano kugira ngo bize bidufashe. Noneho ubwo tukaba turangije neza kandi mugende neza nta widodomba nta ubyurwara ubundi. Ahasigaye Imana nyena mahoro iri mu ijuru yaturemye ibongera umugisha n'umwana wayo Yesu Kristo yatanze akaducungura abajane nawe. Bavandimwe Abayisilamu namwe mutararonka impano zo kuba Abayisilamu, igikorane cyacu kirangiye ndahanye zina tuzosubira ejo igihe cy'isaha 3. Ubu ni umwanya rero w'ibibazo n'inyishu mubyumvireze mubihamakwe. Ntaratebaganya no muhagurutsa mwari Ismaili ashobora kuba yotwariza bene data abakristo ikibazo. Karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ishimwe kule imani na byose maze mahoro n'imigisha sadaka kwa Imana Muhammadi. Ikibazo cyanjye gihagaze muri kwa 33 irisa. Igitabo cya Qur'ani kitagira amakenga. Yagoze kwemera Imana 33. Haravuga ku izina ry'Imana nyiri imbabazi, nyiri ikigongo, nyiri imbabazi. Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Imana yavuga iti tumbeleza amaso yawe mu dini imeze neza. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu ati niyo ndemano Imana aliyowaumbia watu, yaremanya abantu. Yani bisigura dini ya Kiislamu. Indemano Imana yaremanya abantu n'ubw'Islamu, idini y'ubw'Islamu. Umuntu wa mbere Adamu yari umwisilamu. Qur'ani 2:113. Qur'ani 2:113 haravuga mwalimu akasubira akavuga soma 2:113. Amajana 2:113 niho ndi. Watu wote walikuwa wa dini moja ya haki. Hata abantu bose bafite dini y'ukuri aliyokuja nayo yazananye nayo Nabii Adam. Bisigura Nabii Adam. Kisha wakanitirafiana. Basi Mwenyezi Mungu akawaleta manabii watu wao habari njema na waonyao. Tulia hama abantu baratandukana. Adamu umuntu wa mbere Imana yamuremye ari umwisilamu, imuremana mu ndemano y'umwisilamu. Abapastori muri ngaha ndabasabye mu bimbirizi ikibazo cyanje. Umuntu wa mbere yatanguye kuba umukristo ku isi ninde? Iminota yanjye ikibazo cyanjye cyarangiye. Umuntu wa mbere kuba umukristo ku isi ninde? Umuntu wa mbere kuba umwisilamu ni Adamu. Imana yamuremanye indemano y'iki ya Kiislamu. Umuntu wa mbere kuba umukristo ninde? Bumvise ikibazo ukuntu kibajije. Avuga ati bamwishure ikibazo ciwe. Umuntu wa mbere
kuba umukristo ninde? Kuko Qur'ani yatubwiye ko umuntu wa mbere kuba umuyisilamu ari Adamu, umuntu wa mbere kuba umukristo n'uwihe? Mwe mwumvise ikibazo. Ngira ni ibintu bimeze neza kuko ibibazo ngira ngo muri kubyumva, ariko reka mbanze kuri iki kibazo babajije. Bavuze ko wa mbere wabaye umuyisilamu ari Adamu, kaba ariho mpera mbone mvuga iby'ubukristo. Muri iki gitabo cy'abayisilamu bene data, rimwe na rimwe niba bandika n'ibyo batumva yenda baraza kubidusobanurira. Mwumva wa mbere wabaye umuyisilamu, noneho mubihuze n'ibyo bavuze, ubwo baradusobanurira uko bicanze, mbese twumva ibyo ari byo. Haranditse yenda ni maisha ya Muhammadi, ni ku rupapuro rwa 11, nahatondetse bamwe mu bagore ba Muhammadi, ariko bavuze uwitwa Hadija. Haranditswe ngo yeye ndiye Muislamu wa kwanza baada ya mtume. Uyu Hadija niwe Muislamu wa mbere inyuma ya Muhammad. Bivuze ngo wa mbere ni Muhammad, wa kabiri ninde? Ni Hadija. Ubwo bazabisubiremo neza, ntabwo nabyo ibyabo babizi neza. Noneho bajya babisubiramo neza, baratwitiranije. Abo muganira ni abantu bajya bagenzura ibintu bakabisobanukira. Noneho ikindi ndavuga muri iki gitabo, nahavuga ko mu mwaka wa 610 ni abazabisoma neza, muzabisoma ku rupapuro, muzahere ku rupapuro rwa 7, muzagende mugeze ku rupapuro rwa 8. Mu mwaka wa 610 niho Muhammadi, inkomoko y'Ubwisilamu, niho bavuga ko yahawe ubutumwa. Ubwo rero Adamu yabayeho kera mbere ya Yesu, kubaza ibibariro byacu. 610 Muhammadi yahawe ubutumwa, bavuge niba mbeshye. Aho bari buhagurukira bavuge niba mbeshye. Ngaho